Mbifurije urukerera rwiza cyangwa se igitondo cyiza bitewe n'aho uherereye, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se nawe uri mu karere k'ibiyaga bigari, nawe uri hanze ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe uri ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nawe uri muri Canada, mwese ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbaha ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Inkuru yitirwa kuri General James Kabarebe, uyu nguyu rero akaba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Zaire, aherutse kuvanwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ajyanwa muri Perezidansi ya Repubulika nk'umujyanama mu by'umutekano. Byinshi cyane kuri General James Kabarebe ni inkuru itugeza aka kanya, reka nze birambura ariko reka mbanze mbahe inshamake makuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 2025. Reka mbabwire ko muri Walikare ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyizina tureba amakuru azindutse avugwa kuri General Retired James Kabarebe. Uyu nguyu aherutse kuvanwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Minafet ashyirwa muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Ariko mbere gato yuko twinjira kuri iyi nkuru, reka mbabwire ko Walikare icyoba ni cyose nyuma y'uko FDLR ibonye ubufasha. Mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishyira kuri wa kane tariki ya 18 Ukuboza ahitwa Ibusurungi groupement ya wa Rwanda twari Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, havuzwe umubare munini cyane w'abaturage bahunze ingo zabo. Ibi ngo byaturutse ku gihuha gitangaza ko abarwanyi ba FDLR babonye ubufasha bwaturutse i Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo bwerekeza Kamatembe kugira ngo rero bafashe bagenzi babo barwanya umutwe witwaje intwaro witwa Mayimayi Kifuafuwa. Umunyamabanga w'ubuyobozi bwa groupement ya Rwanda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cya Kongo ko igice kinini cyane cy'abaturage cyerekeje ihombo gishaka umutekano. Nk'uko ayo makuru abitangaza rero, ubwoba buragenda bwiyongera cyane cyane nyuma y'uko inyeshyamba za Mayimayi Kifuafuwa zivuye i Nyarambwe, aho imirwano yari ikomereje ku gicamunsi cyo kuwa gatatu. Uyu muyobozi arasaba ko ingabo za FARDC i Busurungi zongererwa ingufu kugira ngo zibuze abarwanyi ba FDLR kwinjira muri uyu mujyi. Iyi nkuru rero ibutsa ko mu mwaka wa 2012 FDLR yakorewe ubwicanyi abaturage Busurungi, na n'ubu abaturage baho batarabasha kwibagirwa, akaba ari nabyo byatumye ubwoba buba bwinshi ndetse batangira guhunga. Hanyuma imasisi ku mirongo y'urugamba imbere uko byifashe, amakuru avuga yuko rwambikanye hagati ya AFC 23 na FARDC Wazalendo Ikinyumba kuri wa kane tariki ya 18 Ukuboza. Inyeshyamba za AFC 23 n'inyeshyamba za Wazalendo zishyigikiwe na FARDC zongeye gucakirana mu mirwano imasisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitubwira, ngo inyeshyamba zimaze ukwezi zitakaje ibirindiro Ikinyumba mu birometero 10 uvuye i Nyabiondo ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo mu masaha 10 za mu gitondo kugira ngo zisubize umudugudu, ariko birananirana. Wazalendo ivuga ko yahagaritse igitero cy'inyeshyamba za FC 23 maze zisubira i Nyabiondo nyuma y'imirwano ikaze. Ku gicamunsi cyo kuri wa kane bivugwa ko Ikinyumba hari hatuje kandi hakigenzurwa na Wazalendo, ntacyo uruhande rwa AFC M23 rwavuze kuri mirwano. Nyuma yaho rero runavuye mu Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira wari warigaruriwe, bikaza guteza ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bakaza gusaba ko baba bihanganye bagasubira inyuma. Mu gihugu cya Uganda igiye kwakira inama y'abakuru b'ibihugu yiga kuri AFC 23. Uganda irateganya kwakira inama y'abakuru b'ibihugu y'akarere, ikazaba yiga ku mutekano wo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ingabo z'iki gihugu n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Amakuru avuga ko umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cya Uganda yabwiye ikinyamakuru Chimp Reports ko imyiteguro iyo nama yamaze gutangira. Ati nibyo, iyi nama izibanda ku kuba umutwe witwaje intwaro wa AFC 23 uheruka kwigira imbere kwigarurira ibice bishya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ikura ry'ikibazo cyerekeye ibikorwa by'ubutabazi. Uyu yunzemo ko intego nyamukuru y'inama ni ukwirinda amakimbirane y'akarere. Amakuru avuga ko nta gihindutse iyo nama izaba ku cyumweru gitaha, gusa ntiharamenyekana abakuru b'ibihugu bayitumiwemo, niba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame cyangwa se Felix Tshisekedi baba batumiwe muri iyi nama. Mu byumweru bitatu bishize nibwo muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yongeye kubura hagati ya AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa, mbere y'uko izo nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigarura ibice byinshi cyane birimo n'umujyi wa Uvira zafashe ku itariki ya 9 z'uku kwezi.
Izi nyeshyamba icyakora ku wa gatatu tariki ya 17 Ukuboza zatangiye kuva muri Uvira, umujyi wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo gushyirwaho igitutu n'ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa rya Uvira n'ibice byegereye umupaka w'u Burundi kandi byatumye umwuka urushaho kuba mubi hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda rushinjwa gushyigikira AFCM 23. Gitega ivuga ko imirwano yabaye mu byumweru bishize hari ibisasu byarashwe ku butaka bwayo, ibyatumye yihaniza u Rwanda ndetse iburira ko mu gihe ibitero byarwo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. U Rwanda ruhakana kuba rwararashe ku butaka bw'u Burundi, ahubwo rukavuga ko ubwo ingabo zabwo zari zihanganiye na AFC23 mu gace ka Kamanyora hari ibisasu byazo byaguye muri Bugarama. Icyakora mu rwego rwo gucubya umwuka mubi wari watangiye gututumba, ibihugu byombi biheruka guhurira mu nama yahuje inzego z'umutekano mu mpera z'icyumweru gishize. Kaza rero ku makuru yacu ku buryo burambuye, ari nako duhera kuri inkuru ya General James Kabarebe yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ubu yagizwe umuyobozi muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda n'umujyanama mu by'umutekano. Uyu General Retired James Kabarebe yabaye mu nshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Mbabwire ko uyu General Retired James Kabarebe ku itariki ya 23 kwezi kwa 2025, General Retired Kabarebe yagaragaje uburyo abagore aribo barangije intambara y'abarwanyi 9,000 ba FDLR. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane General Retired James Kabarebe ati yagaragaje ko abagore mu majyaruguru barwanya intambara y'abarwanyi 9,000 b'umutwe w'iterabwoba FDLR yatangiye muri Gicurasi 2001. FDLR ni umutwe ugizwe n'abasirikare bo mu ngabo zatsinzwe ex-FAL, interahamwe na zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda zinjijwemo ingengabitekerezo ya jenoside, bose hamwe bahungiye muri Zaire ubwo ingabo za RPA inkotanyi zabohoraga u Rwanda. Aba basirikare interahamwe n'impunzi z'abanyarwanda babiyunzeho bateye u Rwanda mu mwaka w'1997 barwana n'ingabo z'u Rwanda mu ntambara y'abacengezi. Mu mwaka w'1998 baratsindwa. Mu bitero abacengezi bagabye mu Rwanda bicaga abaturage bo mu majyaruguru n'uburengerazuba, bakabasahura, bakabamura imitungo yabo, indi bakayitwika. Bari bafite kandi umugambi wo gusubukura jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu kiganiro n'abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda cyabaye ku itariki 25 Gashyantare 2025, General Retired James Kabarebe yavuze ko ex-FAL, interahamwe n'impunzi zabiyunzeho, bakomeje kwibaka bagamije gutera u Rwanda barema umutwe wa FDLR. Ati byageze muri 2001 mu kwezi kwa gatanu, FDLR itera u Rwanda ku mugaragaro, batera ari 9,000, batera amajyaruguru. Iyo ntambara ntabwo yatsinze cyane, nta nubwo abandi baturage mu Rwanda bayimenye cyane, kubera ko ari igitero yateye abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge. Yasobanuye ko intambara itarangijwe mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ko ingabo z'u Rwanda zakoranye n'abaturage bo mu majyaruguru. Abagore bagira uruhare rukomeye cyane mu kwirangiza. Ati no kwirangiza ntabwo yarangijwe mu buryo bwa gisirikare, ahubwo igisirikare cyakoranye n'abaturage benshi cyane mu majyaruguru nibo barangije iyo ntambara, cyane cyane abagore nibo bayirangije hafi ku giti cyabo. General Retired James Kabarebe yasobanuye ko abagore mu majyaruguru bari barazinutswe intambara, bamburaga abahungu babo bo muri FDLR intwaro bakabajyana mu kigo cy'ingabo z'u Rwanda. Ati abagore banze intambara barayizunutswe barayanga, bashyigikira leta, bagafata abana babo b'abacengezi, bagera mu ngo akamuha ibiryo, yamara kumuha ibiryo akamusimbukira, agafata imbunda akayimwambura, akamuzana mu kigo cy'abasirikare akamuduha, cyangwa se bakatubwira bati baraye hano, cyangwa se tukabatuma, ariko bagize uruhare rukomeye cyane. FDLR ubu ikorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahoze ari Zaire, ndetse niyo ziha intwaro n'ubundi bufasha. Ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 kandi iracyafite umugambi wo gutera u Rwanda. Gusa mu minsi mike ishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Mbibutse ko General Retired James Kabarebe uyu nguyu niwe winjize mu gisirikare uwitwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakinje muri 2001 nibwo yabaye perezida wa Kongo, ubwo bari bamaze kurasa se Laurent Désiré Kabila ahita amusimbura ku butegetsi. Yawumaze imyaka igera kuri 18 kuko yavuye kuri 2019 asimburwa na perezida Felix Tshisekedi. Joseph Kabila Kabange ni umwe mu mazina afite amateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'umwe mu bayoboye icyo gihugu, ariko n'uwa mbere mu bakiyoboye wavuye ku butegetsi mu mahoro. Umuhungu wa Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, izina rye muri politike ryabaye nk'ikimanuka.
Kivya ati tujya tubwirwa amateka. Ikidakunze kuvugwa ni uko mu batumye Joseph Kabila aba uwo ari we kuri uyu munsi izina General Rtd James Kabarebe ribifitemo uruhare. Kabarebe usigaye ati ari umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika yihariye amateka yo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Yayoboye ingabo za Kongo nyuma yo kuyobora urugamba rwagejeje Laurent Désiré Kabila ku butegetsi muri Gicurasi mwaka w'1997, nubwo nyuma y'umwaka Kabila yahindutse ingabo z'u Rwanda Kabarebe yarayoboye. Mu gitabo La Traverse cya Patrick de Saint-Esprit, Kabarebe agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo zifite gahunda yo gusenya inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Izo nkambi abayobozi n'abasirikare ba leta batabazi yari isize ikoze jenoside mu Rwanda bazikoreshaga bisuganya ngo bagaruke guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire RDC y'umunsi yavuna ibiti mu matwi yanga kumva u Rwanda rwasabaga ko izo nkambi zisenywa, abasirikare n'abasivili bagatandukanywa kandi bagakurwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zinjiye ari batayo enye zigizwe n'abasirikare bagera mu 300 bayobowe na General James Kabarebe binjiranye n'inyeshyamba za FDR zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila mu mpera y'umwaka w'1996. Imijyi yo mu burasirazuba bwa Kongo nka Goma na Bukavu yafashwe mu mizo ya mbere, zikomereza mu nkambi y'impunzi z'abanyarwanda zari zaragizwe ibyigo by'imyitozo ya gisirikare. Inkambi zimaze gusenywa, impunzi zisaga miliyoni 2 zigacurwa mu Rwanda. Kabarebe n'ingabo ze biyemeje gukomeza na FDL kugira ngo batsinsure interahamwe n'abahoze mu ngabo za leta bari biyemeje gukomeza gufasha Mobutu nawe akazabafasha kugaruka ku butegetsi i Kigali. Amaso ya FDR n'ingabo z'u Rwanda yerekejwe mu mujyi wa Kisangani ahaturukaga ibitero simusiga by'ingabo za Mobutu n'abacanshuro bamufashaga. Mu gitabo La Traverse, James Kabarebe yabwiye Saint-Esprit ko inkambi Tingitingi yabagamo impunzi z'abanyarwanda n'interahamwe imaze gusenywa yahise yizera ko na Kisangani iri hafi. Mu gihe ingabo Kabarebe yarayoboye ziteguraga kwinjira Kisangani, yabanje kujya igoma kureba Laurent Désiré Kabila wari uyoboye FDR. Aha niho amateka ya Joseph Kabila mu gisirikare na politike yatangiriye. Ati sinashoboraga kwinjira muri Kisangani ntari kumwe n'umunyekongo, byabaye ngombwa ko nsubira igoma. Icyari kijyanye Kabarebe kwari gusaba Laurent Désiré Kabila kumuha umuhungu we Joseph Kabila kugira ngo binjirane umujyi wa Kisangani. Kabarebe avuga ko bitari gushoboka ko ingabo z'u Rwanda zinjira Kisangani zonyine kuko abanyekongo bashakaga kubona bene wabo. Ati naramubwiye no kuvuga Laurent Désiré Kabila, ni muze ndashaka umuhungu wawe Joseph. Narinzi Joseph kuko yari yarabaye mu nzu yanjye i Kigali umwaka wose nk'uko yagiye abivuga. Laurent Désiré Kabila yabajije Kabarebe icyo ashakira umuhungu we, dore ko icyo gihe atari yakabaye umusirikare. Kabila kandi yari afite ubwoba bw'uko umuhungu we ashobora kwicwa kuko nta na rimwe yari yakagiye ku rugamba. Kabarebe yaramusubije ati nzamwigisha, nzamuha imyenda ya gisirikare n'imbunda kuko ndamukeneye. Laurent Désiré Kabila yageze aho ava ku izima yemera ko Joseph Kabila ajyana na Kabarebe ku rugamba i Kisangani. Ati tuhageze abacanshuro bafashaga leta ya Zaire batugabye ibitero. Joseph yagize ubwoba ariko ndamurinda twishe munsi y'igiti kinini hejuru yacu, ati indege zituzenguruka. Icyo gitero cy'abacanshuro kimaze kunanirwa, Kabarebe n'ingabo ze bagusa agace ka Bafobori kari hafi ya Kisangani kuko ariho hari ibirindiro by'ingabo zirinze uwo mujyi. Igitero bagabye Kabarebe avuga ko cyateye ubwoba ingabo za leta, abacanshuro n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FAL bari bariyemeje gufasha Mobutu akazabasubiza ku butegetsi i Kigali mu Rwanda. Abasirikare batangiye kubangira amaguru ingata, abandi bata intwaro zikomeye barahunga, ku buryo Kabarebe n'ingabo yarayoboye binjiye mu mujyi wa Kisangani abantu basa n'abashizemo. Bivugwa ko FDLR yageraga muri Kisangani, abasirikare bo Mobutu banze kurwana, abagera ku 300 bishyize mu maboko ya FDL. Kabarebe wari ufite imyaka 38 na Joseph Kabila wari ufite imyaka 26 binjiranye mu mujyi wa Kisangani. Byari kuwa gatandatu tariki ya 15 Werurwe mwaka w'1997. Ati twabanje kuganira kuko abaturage bari badutegereje, buri wese yashakaga kumenya gikurikiyeho. Joseph niwe wagombaga kandi kubasubiza kuko yari umwana wa muzehe. Kabarebe yabanje gutegura Kabila, amategura ibibazo nuko abisubiza, ubundi ajya gura n'itangazamakuru mu kiganiro cya mbere cyamaze amasaha 3. Kabarebe ati nge nasigaye mu kindi cyumba nta muntu wigeze mbona. Byasabye icyumweru ngo Laurent Désiré Kabila agere Kisangani aho yahuriye n'abaturage muri stade akababaza ibyo bashaka, nabo bati dukomeze i Kinshasa. Mbere yo guhunga kw'ingabo za Mobutu zasize zisahuye umujyi wa Kisangani,
zinagirira nabi abaturage, ari nabyo byatumye Laurent Desire Kabila ahagera nk'umucunguzi. Gufata uyu mujyi byahise kandi biha imbaraga ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba Kabila, dore ko Kisangani ari n'umujyi w'ubukungu ufatwa nk'amarembo ya Kinshasa, ukaba uwa gatatu ukomeye mu gihugu. Uyu mujyi kandi wari ibirindiro by'ingabo za Zaire Faz mu gihe cy'urugamba, ari naho hategurirwaga ibitero bikomeye cyane byo guhashya FDR mu burasirazuba bw'igihugu. Ifatwa rya Kisangani ryavanye Mobutu ku izima, yemera ibiganiro na FDR. Uyu mujyi kandi ifatwa ryawo ryatumye Mobutu yirukana Kengo Wadongo wari minisitiri w'intebe. Ibiganiro ntacyo byatanze kuko nyuma y'amezi abiri muri Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, ingabo za FDR zifashijwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Kinshasa, bishyira iherezo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwari bumaze imyaka isaga 30. Laurent Desire Kabila amaze gufata ubutegetsi, umuhungu we Joseph Kabila yakomeje igisirikare kugeza muri 2001 ubwo yasimburaga se amaze kwicwa. Ubwo Joseph Kabila yajyaga ku butegetsi muri 2001 yari avuye ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka afite ipeti rya General de Brigade. Akaba rero ibyo ngibyo byose ari General Retired James Kabarebe bakomeje kugenda bigarukaho kuri uyu Joseph Kabila Kabange wazoyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma leta y'u Rwanda ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 25 yanenze ibihano yafatiye Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara umutwe wa 23 uhanganyemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ku munsi wo kwa kane tariki 20 Gashyantare 2025 nibwo Amerika yatangaje ko yafatiye General Retired James Kabarebe usanzwe icyo gihe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ibihano biri mu rwego rw'ubukungu n'ibihano kandi byafatiwe umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka. Amerika yashinje kandi Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa mama 23. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yavuze ko ibi bihano bitumvikana ndetse nta shingiro bifite. Ati ibi bihano nta shingiro bifite, umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere kari gushyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politike aho kuzica intege. Yakomeje avuga ko ibihano bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa RDC. Ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi cyane ishize. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko nta ruhuriye n'umutwe wa 23 kuko abawugize ari abaturage ba Kongo biyemeje kurwanya ihohoterwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe bakorerwa. Rwagaragaje ko amahanga akomeje kwirengagiza ko akarengane abaturage bamaze imyaka myinshi cyane bakorerwa n'ubutegetsi bwa RDC ariko mpamvu iyi ntambara n'amakimbirane amaze igihe. U Rwanda rushimangira ko ikiruraje ishinga ari umutekano warwo ndetse no gukumira ibishobora kubuhungabanya bivuye muri RDC. Ni mu gihe RDC yagiranye ubufatanye n'u Burundi n'umutwe wa FDLR ndetse bose bagahuriza hamwe ko umugambi wabo ari gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yaraheruka kujyana Jeune Afrique yavuze ko nta bwoba bw'ibihano by'abanyamahanga bafite kuko utabigereranya no guhungabana k'umutekano w'Abanyarwanda. Ati ibihugu ni bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano. Ati kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye barumva ko bantera ubwoba bumvikane neza. Ati byumvikane neza aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungira nabi ntitaye ku bihano. Rero ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragazaga ayo magambo ku mahanga. Rero yakomezaga kuvuga yuko ashobora kuba yafatira u Rwanda ibihano bitewe n'iriya ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaragiye ivugwaho rumwe mu bihe bitandukanye. Hanyuma uwitwa Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yakaba yagaragaje ko mu ntambara zimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umubyeyi ari RDC, umwana akaba umutwe w'iterabwoba FDLR. Yabigarutseho mu kiganiro yaragiranye na France 24 cyasohotse ku wa 18 Ukuboza 2025. Minisitiri Nduhungirehe yasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya RDC umaze iminsi yandika ku mbuga nkoranyambaga akanatangaza amakuru y'ibinyoma ku bitangazamakuru mpuzamahanga ko u Rwanda ari umubyeyi w'umutwe wa AFC M23. Iyi mvugo ni ikinyoma kuko AFC M23 rero igizwe n'abanyekongo bavukiye iyo baharanira kandi uburenganzira bwabo nyuma yo kwicirwa babo ndetse bagahungira mu bihugu bitandukanye. Kuva rero uyu mutwe weguye intwaro mu myaka irenga ishize, ingabo za FARDC zivanze na FDLR ngo bashobore rero kurwanya. Hanyuma rero RDC izafashe uyu mutwe w'iterabwoba gutera u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko mu ntambara RDC umubyeyi ari RDC naho umwana akaba FDLR. Ati umubyeyi ni guverinoma ya Kongo, umwana ni FDLR
naho imitekerereze mibi n'ingengabitekerezo ya jenoside itutumba, ati abanyamulenge kandi basukwaho ibisasu bakicwa n'ingabo z'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga rero utabireba, ati ni ikibazo cyo kurenga ku gahenge kemeranyijweho mu minsi yashize, ariko kuva hasinywa amasezerano yo ku 27 Kamena, ariko ibitero bya drone n'indege ntibyigeze bihagarara mu mezi 6 ashize. Mu gihe cyose ibiganiro bya Doha n'ibya Washington byabaga rero ingabo za FARDC, iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bafatanyije mu kurenga ku gahenge kemeranyijweho birasa mu bice bigenzurwa na FC23. Kugeza muri RDC abarugwa barwanyi bafite bari hagati mu 7,000 n'ibihumbi 10. Ndongera ati twizeye ko inama zitaha z'urwego ruhuriho umutekano zongera kubaho kugira ngo haganirwe ku mwanzuro ugomba gukurikizwa, gusenya FDLR ndetse no gusenya burundu umutwe w'iterabwoba FDLR. Abahoze muri FDLR bakasobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa RDC kuva yabaho, bigeze ku bwa Rwanda Desire Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha rero gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko abo bakomeza kugenda babigaragaza mu bihe bitandukanye. Ariko kandi uwitwa Major Ndayambaje yavuze ko ubwo Aliri ya kabiri uri FDLR yateraga u Rwanda, ibikoresho yari ifite ari Laurent Kabila wabahaye, asobanura ko hari uruganda rwakoraga intwaro yari yabeguriye. Ati Desire Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina, kuko cyane cyane no kugira ngo rero yohereze Aliri ya kabiri ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Ati hari uruganda rwakoraga imbunda, ati yarushyizeho avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeze mu gihugu cyayo, imbunda nyinshi ati bari bafite n'amasasu bazanye byaturutse kwa Desire Kabila. Rwanda Desire Kabila yishwe muri 2001 asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange, nk'uko nabivuze mu kanya. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR, ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asuhuza umutwe w'iterabwoba ubuzima. Ati ubwo rero haba hagiyeho uyu Tsilombo we arahindura yigarurira FDLR, kuko n'amasasu menshi n'abasirikare benshi ba FARDC cyane cyane nko ku birindiro byegeranye, ati usanga basa nkaho ari bamwe bafatanya muri byose, haba mu bikorwa bya gisirikare. Uyu Major Ndayambaje wahoze muri FDLR yagiye abigaruka mu bitandukanye. Munyemerero bashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru.